Katarina Samarčić-Keti mesecima je bila kamen spoticanja u emotivnoj vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, sa kojim se družila sve dok njihovo prijateljstvo nije prekinuto zbog Anđeline ljubomore. Iako su Keti i Gastos tvrdili da su samo prijatelji, Anđela je verovala da sa Ketine strane postoje emocije veće od prijateljskih. Zbog toga je njihovo druženje prestalo, zajednički poslovni planovi pali su u vodu. Ipak, po izlasku iz elite, Keti je nastavila da javno podržava Gastoza, upućujući mu lepe reči i optimistično govoreći planovima za otvaranje zajedničkog restorana i projekta Elitni kuvar, koji još uvek nije zaživeo. Fanovi Anđele Đuričić često su optuživali Keti da je ljubomorna na lepu Crnogorku i da se trudi da liči na nju. Te sumnje su porasle nakon njene nove objave na Instagramu. Keti je na crnogorskom primorju pozirala na plaži u Toplesu i napisala pozdrav Crna Goro, sada sam zvanično Montenegrina. To je izazvalo komentare da kopira Anđelu, budući da je poznato da Đuričićevu fanovi godinama zovu upravo Montenegrina, a postoji fan grupe sa tim imenom. Podsjetimo, prvi kontakt Keti i Gastoza nakon realitija dogodio se kada je on gostovao u emisiji Narod pita, a ona se uključila putem telefona. Izjavila je da mu se javila, ali da on nije odgovorio, te da ga sve vreme podržava i podržava ljubav. Dodala je da ne zna šta je pogrešno uradila i da se nisu posvađali. Ipak, porukama koje je slala Gastozu, videlo se i da su među njima postojale tenzije, pa mu je upućivala uvredljive reči i prozivke, uključujući i pitanje šta je sa zajedničkim restoranom.